Ay bani orang tua nadok sayur matua. Sayur matua artinya do marpahopung bayana, marpahopung beburu. Jadi semal ni on, forza ni anak marhitehon di pahopung. Ini, forza ni anak marhitehon pahopung. Ay masih kung naraho mampere dua da pakon ditukot, langsung pa di orang tua biayanya. Jadi humpah nyompah do. Humpah nyompah do biaya nyon. Tapi nama perehon ay mapahopong. Jadi mungkin holi kadang do suku-suku pasal hol. Hari saya maholi pagancang kita. Tapi ahado makna ni anggo ipadalan ma memberi duda pakon nitukot. Halani bani hasil maun ni si malungun. On ma adat terakhir bani sada orang tua tutupon. On mana terakhir? Sebelum adat pe hanyon. Do posisi mo. Saro sa ima. Mase halani do mapahopong mabere adat nagok ko bani pakon na namalo. Jadi por ini kita atau nasyang bapa atau inang ni John na do manjalo juga pokok ditukot orang persimana bani adat deon. Puri na dong pesta mangudang si dia ay laksi panupati deon. Sadanari ang godong manjalo tukot pakon duda-duda tanggung jawab ninyo bak ni ma guluk ni. Masih tanggung jawab ninyo ba? Halani tikiman memberi duda pakon ni tukot do maisabur kon haganupan sinarini ay manamanabot na isang puti ni iya pahopku pakon ni isi na roh. Tene, kasi huli ko hita ko do masyado tukot ini nang isampun beda masahabi so naswara dan ay kasi sa personalya ulang masyado tukot do be. Kasi ko yan tip ko. Nah, jadi setabi ho mga benasyam ako safari tapang ko tong hanami pa ko ninang o ninang lumamanik ko na perlobi ay tanggal tahun 2009 manopong doma lang pala martugat-tugat lang pala hurawat buritan law rumah sakit law humenan doon namin hinan pukul 5 apesa mo patupat pukul 5 berangkat na yan zinges lubihan namin marbuwal law modong tertawai, begitu berangkat sarosi. Jadi anggodong memberi duda-duda pakon tukot, mencaro duda-duda pakon ni tukot, lang persimada biya bani forsa adat. Kena. Kasi ulang bisa puri be masahabi, mani parhuntu penasehat naman. Penasehat. Isa hitai son nasya bison na mencaro tukot pakon ni duda-duda. Oh, siya dong. Tapi widahon kasumakku hampir matua rama lomar marpuhong be anak marpuhong be borbor. Oh, nah larong siguro ni urni nyompa. Ataupun tak nasolos storya ni nyompa. Belum selesai caroma ya si binoto. Tadi nasyamba apa widah? Sunga-sunga na ako ng kala ni Huset na sa bulaku. Kala niya si Huset, bahat kami sa bulan. Ano na, bahat kami sa bulaku. Kurang ano mahasya ito. Jadi kan bikuha sa hapon, isot may sini sa galupan. Jadi na hupulin yun, bahan-bahan pagkat magkursahon naman to. Bukan, may ba't orang Januari sa pagkaan, parlomeni, riyak. Itong jawab mo itong ganupan, ay itong riyak. Mangkuhin itong nahusahan ko lang mag-riyak kape at tinisuhot. Kung siya ay napatursaw na itong lumabos si panganon kung man itondong. Tondong pamupus pa kung na itondong sabu. Nahamang ko boy, das ko ba itong bona. Halani, memang ko senaryon, hindi lang pala das itong bona, halani tulang ni amang ni naman tuay, undangan roh naman tuay. Tapi kung napaling,
tondong pamukus, pakon tondong sabu harus dihormati. Pakon anak buru sabu. Nah, jadi saudari ope kurang mahomatari dah age bani forsa anak buru mintori. Boru ni guru. Nah, sebetulnya ko sa Paria ay ito komandannya anak buru sabu. Masih ay komandannya anak buru sabu. Kalau dia boru niya ni nyobanya boru ni. Nah, jadi senarion kurang tadi dah. Tapi panihor sa senarion, gati itang artita ke rasa perhatan ini. Nah, jadi dong de bohonga na makatahon artinya ya tatang angko sebetulnya tatang aturai bahasa Simalungun asli, tapi ko sa pari ayo ne ko sa anak Burusanina. Anak Burusanina on tini urang lepak pangalusyon halani dong anak boru izabu. Anak boru sa ninon at dong bagas anak boru sisusuruhon. Tapi anggo anak boru sa nina ay maarti ni si handrong ni hasuhuton boy ihapit talaga boy hapit duluan mga sari anak boru sabu pako patorsaon forsa bani hasuhuton ay natugas ni anak boru sa nina. Sero kabe dong pangulisan ni silegat ang kabe si Malungun boru ni ban masahamin ini. Lang, anak boru sa nina ay mahubay suhut. On ibuat anak boru sa nina on ay mahubani na marsanina opung. Gulang na marsanina pariban di atas. Ay mayakat jadi anak boru sa nina. Ansaha manodok anak boru sa nina sarupa ani pakon ni songon naman prasahon at boru sabu. Mabunas si panganon doon. Nah, hanya legalnya kok anak boru sabu dibawa si panganon, dibawa at ini pakaian atau kah untuk perangkat dari sini yang kalau anak boru sanina nak kalau sunai mengutus kondo. Jadi membawa si panganon. Kondo nagatidah kita be belakangan orang pas nama tanah ini atau nih ketua DPR kan kalau di domba dong WA. Nah, udah baru paling hebat nih, balik saya gambar di binato. Kan boleh gitu kan. Sa normal sa tao, sa unahan mo, di madas ka namin naman. Unang gilayas. Jadi pamaling contoh, anak boru sa nina, halani ni hitaw pa daw, na si mondo may perantawan. Isay no perlu, ise na yakok kita na boy, mampatuhita mehor sa atay sa inara. Ayat tati, kasi para magbuhay. Untuk sok kita ba? Anak boru sa ako, kasunay. Siyempre, hatol pa daw. Ano, sa aday, isa karta, sa aday siyater. Mengungkus ya kan dia betul. Apa po isip para mahuwa. Tapi nasa utul ni isa na dohor kubata rasa kita. Ang kaboy, ang anak ko isa mong pamani, ulang namin ang kaboy ang pamani au at tinipul bada suha, kadong namin anak ni pul bada suha man namin ni suha bijay. Nah, golang dasuhay kan marsanina ko tambak. Nah, sida suha, sida gampir, sida dolok. Rapon mo imon anak guru sanina. At saka niompah ni koto diri sa nasa nurgay po iyakat kita anak guru sabu. Jadi on penting bani horsa bani solat ay kalan solat adat pati solat naman pere dan dapat ni tukuton on dotong na berperang. Hanya bahan-bahannya on penting. Nah, perlu kubani nalaho mampere duda pakon ni tukot why dong may patong ako tukot ano ko orang ko special khusus na may tukot isa yung dogoran-goran ni nyambak bani tukot ay tene ay do may boto na pada tukot ay kulang dong ison diraya isyatar do madok no baru baju baju ton ay ma baju ini ya saya matuan ini bani baju kan ay isi ini dong isay ibagasay ay pagoran ni duda-duda. Nah, duda-duda na ay untuk kahani magduda depan. Doko siya dong lupa-lupa kon boy mayan ng dikabir, boy yan ng dibaw, at sa tagan na yan ang dihapon, ay parang tahanyan. Jadi ibagasay huma dong madong tini isay gambir tepekan. Kusyai pinang na binatis. Dempan passing.
Yang pagpasingon istilah nila mapiyat tubig. Mapiyat tubig din. Sormin, cermin, kecil. Kung sa paridong no sormin sunod perbagal ni. Sormin ay ibagas akamay ba ni ibagas baju tayo holi. Kung siya ay sisirhuto. O kapedah na siya sisirhuto. Ison na isa kiri kanan iya halus-halus. Memang susurai ay mapit parang dapat mahuto. Di sabi mo yun. Kadua di benar. Ay maningondong. Tapos siya ay sabu tangan. Sabu tangan. Boy doon ko sa parihan tayo ng seka-seka. Seka-seka. Ay ba sa pari ako sabu tangan. Tapos siya ay uang logam katapi uang kertas. Baju tayo maningondong tong marisibi. Kala niya koroh pahupuni. Roh pahupuni. Nah, ini beda tak besar ini tak nah. Maningondong tong buat atau bisa duit. Ay man ba ma ini matua. Kung siya ay songkel gigi. Awan dong company ang tak nakuningan ay patumpah ko doy. Lang songkel gigi ng may bambu at kan push mo memang. Dong pa siya ay correct kuping. Yaya mas horsa ni namatuan. Kalau ko namatuan mana kanay wal horsa man kusay marpuran. Ada maksud di sormit pakon ni antono kan coktel gigi. Halani ang gomarpuran na hidup dama. Kan mungkin kotor. Kan jadi on ma holi ganun pa ni bagas baju ton on ma si bereokon ni pahoku. Kubani ko dong cara adat. Jadi kan go inangon ini salku maridi iya. Ini matua makan si maridi masuri mayan, masuri. Kusay tak dong bani ponnya sama sikat gigi ana. Sormino kan merkasa maya. Merkasa ni tak na dong masingis. Ay mulak ko tidak danak dong. Merkasa iya. Jadi ko sama na berpuran maya so na pesak na bani bibirnya on sa tadi. On ma seka-sekon mga pensa. On ma isini baju na dabar ako kubani tutua. Tapi ako hubani bapa cukup tukut tumang. Lang mistik be. Ay dan panay sa mistik ay na ito rin nakikita ng pesak. Ay na Islam pa bali seka-seka ay. Jadi pahima ilaksanahan on ganun, on mabahan-bahan baru isokoli doman pili bayi hanami pili anggir, anggir do bisa dipasore tempat duduk untuk saparion kalaling ko sunaryokan domba-dong tempat duduk na khusus sumpali ya kursi tikar naman to iban lapis ko sapari kan matilam baru atas nyai tikar. Jadi sa ada balbahon marisi boras ay holi yanan nitukot koli pacong-cong isaikan ini patikon bani duluan. Jadi ison jahado mani patoran ison tugu si gerger lengkap marurat lengkap margunung lengkap marbunga on simbol no tineon ia berketurunan anjaha dia jagar ay gubukan jagar maya. Memang magkusin jagar niya si payah no magkursawanok ko ma. Ay masih simbol doon anjaha patang niya ay manis panjalon din yung pak niya uli ganun pa. Ay masing ko bani holi naman pere nitak ko niya isay doon no gano sinina tapos siya ay holi tubo si gerger na nabibi tapos siya halambiron ona rodo kahni ro matuani ro marminak ni ay masimbol bani halampiron ang gugalo si minak marminak at sa manis matong panjolon na gito na manis ano ba lalo na papait ison si bereokon kelapa muda ay ma i mumbang ibuka maay tubog ay ma inumon ni politiki ko si manjaloon at saka ang goy huda
bagot na madamol nih. Butuh na siya doa na bagot na madamol. Oh, ang bagot, ang ihuta, bago dinumon, ang baru ibuat do pe iya, siya mabibintor mapahe. Doon si Nope, doon si buat, ibaratnya kira-kira tak na tulus baru mulai ya reaksi ya gradual. Ko baru turun do pe iya, alang-alang dong ani ya sama nama sigor. Jadi ako bahatuhan may minum air mabuk. Masih mabuk, reaksi ibagas. Raro ba ya? Ano sa sengboy bahat-bahat tiga-tiga. Maksudnya itu ang hubad di panjaluan gotong aja numpan. Simbol hubad di panjaluan. Ini kasi jenis ini ay nirnami. Jadi ko na malum ison doma ison na bayan ya sa tabi ang go bani halak Nasrani porgo ni pinahan siapa nahe nama minak ma ibuat kunjai. Tapi ang go Muslim sesuai kon hana boy cocok kunjai. Ay masih sona dong kuah atau ayam kuahnya itu bahan hubani nama daging doai itok-tok gati daging. Jadi isampul mai pakon ni boras sinanggar. Jadi asam nyon yang godong ison pamani ya mungkin dong besok kan hayu sihala. Hayu sihala ondo sebagai asam ni masih hayu sihala di bae. Halani do mematuga ulah kori halan tajam tu asam ani koi honang bani ya mah. Ano si pantay do orang tu atas sabi may botok. Tapi isampur pakon tejungga di jadi kan matin doon ko no misampur hagan panon ko bumbu doon at sa kolak ni iso no sarang mahanawi kohanawi sa sunga-sungang bados kay sungon landoyo hanya hanawi aga etiketek bunani jadi ang ulang dongay terpaksa masih kemarin kasi maksud ni Izay untuk menjaga ini ya kata dong kuman-kuman na anjay kan natin iban doon pula to. Ay masing ko bisi malumon na mata kan di kasumba si kamali ben pamasakot tak para mabiyar kita. Sa kung bisa ite. Ay makot sikam. Jadi yang ko sonarion ang ko mabel di kasumba ya ipamasak man ko lang ako sa pari au tulang ko si matuang ko maniwala na itong gano'n ni Benok Padero ni Hasumba na mata ay mahubali garab-garabay garab-garab ni Dayok jadi asli dua yan iporoh pala bisikap hujay sampai masak baru mo yago ka bumbu jadi na ito kumakalion na kaya ni Dayok na ni Pangkang dia ka ni Pagkalion ay tinadal si Sundukokon jadi ison tiga-tiga dong ikan namin dong tertib acara lamang berehonon. Ini boy may basa-basa kita on. Ini nani biasa ini patron kita magajab tu. Hata-hata ni dong baru ikan namin John. Jadi acara mempere nama rumon pe on dong mahalani sangat do ikan namin on si boy apuri ini pe lang ipatoran kanami besok boy may ihutihu. Boy may ihutihu. On lah ibasa-basa dong boy ihutihu. Jadi ang acara pesta ikedong takahaya domi ato hide so teti pacara na pamage lopah padalan di lopah ato hita do ison jadi nuhu ya ay mauti kahani nuhu bani suku-suku do raholi lebih bahat mo di pangarusion bani suku-suku pasti inay pagkasuruhu dong suku-suku ni siya na sangat-sangat payah ko di nalaos jawaban, tapi no baru persiapkan jawaban. Ya. Oh, pasti dong. Hal ini soalnya memberi tukut pakon dulu pasti dong syukur-syukur na sulit untuk dijawab, tapi aku belum persiapkan. Ya, jadi Nur Waimah Hutik, jadi senang belum jam 12 kan. Jadi terima kasih Mak. Holi menitanya jawab, alani bisa itu holi lebih mengenak. Di sebelah nami holi patorangkon lebih kan, ya mudah-mudahan doi
Zaman ko luluhur, ano ko yung usawa. Alani, masih sunay, mapengalaman magkursa ko na terus, tene. Lumang din magkursa ko na. Jadi, terima kasih man, Nurhu, marhikihon nyo. Formal lobby. Huli pagkajagkitan ko, nung kulit tumusang, tanya jawab kan mamahi balikan. Jadi huli, ya, notulis nyo ni sini, kung notulis nyo. Kalau ini kan, besok kan, huli kan, mungkin tak dong, bukan huli buku ini kan. Ya, terima kasih Mak. Ya, terima kasih Pak Bupati Bapak Bupati. Bagi itu lebih tepuk tangan.